arafata akabanga akamwicaza agashyiramo Serumogo azikona kuri match ya peri cyangwa cya kabiri ntabwo ariwe cyaguyeho byose no byaturutse ni gute yamusubiza Serumogo bamwirukane n'umutoza bajya. Yes, nkuko mumaje kubyiyumvira rero ako kari agahinda kabareyo nyuma y'umukino wa Ruta rumaze kugenda neza, batsinzwe ibitego 4-0 abarebe benshi biramanta. Uyu musore Serumogo Ali Omar wamaze kuba yatandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Ni dossier ngiye kuza twinjiremo neza cyane, ese ko yamaze kuba yatandukana n'ikipe ya Rayon Sport agiye kwerekeza ese ashobora kuba yagiye mu kibuga afite dossier imusezera muri equipe ya Rayon Sport, umutoza nawe akaza kumukoresha. Ibyinshi tugiye kuganiraho muri iyi nkuru, gusa icyo usabwa n'ubundi nk'ibisanzwe ni ukumanza wareba neza niba waramaze kuba wakora subscribe, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri kagenzi kako. Reka duhere ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo Serumogo Ali Omar yagaragaye mu kibuga n'ubundi yabanjemo akina kuri kabiri ndetse aza no gusimburwa na Kabange, ndetse ubona ko ni zimwe mu mpinduka zagaragaye mu mukino nyuma y'uko Kabange yaramaje kujyamo. Yagerageje gutanga uko ashoboye ndetse abasha no kuba yabuza bumwe mu buryo aza guhagarika neza umusore Girumugisha Jean Bosco wari wazonze cyane uruhande rw'ibumoso rw'ikipe ya Rayon Sport, ubwo ni uruhande rw'iburyo rw'ikipe ya Al Hilal. Serumogo abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ati ese ashobora kuba yaragiye mu kibuga afite release leta cyangwa se urupapuro rumurekura muri equipe ya Rayon Sport. Abenshi bakibaza ngo ese kuba ikipe ya Rayon Sport imaje gutsindwa ibitego 8-1 mu mikino ibiri niwe bahise begekaho iyo nsinzwe yose bagahita babimurunda ku mutwe. Amakuru mbaha ngiye kubaha ntabwo ariko bimeze. Serumogo Ali Omar wari umaze igihe ari kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport yamaze gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport ku bwumvikane, ndetse hari n'undi mukinnyi ndibuze kubabwiraho nyuma ushobora guhita nawe atandukana n'ikipe ya Rayon Sport w'umunyarwanda. Serumogo yagiye mu kibuga afite offre y'ikipe yo muri Sudani ndetse amakuru mfite nuko atari no hano mu gihugu cy'u Rwanda, yamaze kuba yakwerekeza no muri icyo gihugu cya Sudani. Ni ikipe agiye gukina nubwo itaramenyekana neza. Serumogo yagiye mu kibuga afite iyo offre, byari bizwi neza yuko n'ubundi hari yasigaye utuntu dutoya. Rero match kirangira yahise afata indege ndetse itasaba n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, ahamagara Murenzi Abdallah aramuvugisha, bahita bamuhereza release leta muri iryo joro, ahita afata indege. Umukino kimara kurangira mu masaha ya saa 5 n'igice nibwo yahise afata indege yerekeza mu gihugu cya Sudani, aho yerekeje gukina ikipe ya Rayon Sport. Abenshi bagiye babiramantaho agiye gukina ikipe yo mu gihugu cya Sudani ave muri equipe ya Rayon Sport. Nabonye abantu benshi bagiye babyiramanta bavuga ati ese equipe ya Rayon Sport agahinda kayo ndetse n'insinzwi yayo imaze igihe baba bagiye kubyegeka kuri Serumogo. Ko Serumogo nawe yese yikoza ku rukuta rwe rwa Instagram asiba memories cyangwa se amafoto yose ari muri equipe ya Rayon Sport. Arayasiba yose, kuko ubu ngubu ugiyeho ukareba kuri account yiwe ya Serumogo Ali, account ifite 11,000 by'abafollowers, usanga hariho amafoto yiwe ku giti cye na foto nimwe ari kumwe n'ikipe ya Rayon Sport. Amakuru haravuga yuko uyu musore Serumogo ikipe yo muri Sudani yari yaramwandikiye mbere, gusa ubuyobozi bwa Rayon Sport bugerageza kugenda burimo burabitinzamo, ndetse ibingibi gaza bita bihura nuko ikipe ya Rayon Sport yari ikirimo irashaka abasimbura cyangwa se abakinnyi b'abanyarwanda bashobora kuba basimbura aba bakinnyi babiri, ndetse harimo n'undi mukinnyi giye guhita ngarukaho mu kanya gato nawe ushobora guhita afata indege bitarenze kuri iki cyumweru, ushobora no kutazagaragara mu mukino w'ikipe ya El Merreikh ndetse n'ikipe ya Rayon Sport uzaba ku munsi wo kuwa gatatu. Serumogo n'ubundi nekereza ko n'ubundi avuye muri equipe ya Rayon Sport atarari mu bihe byiza, kuko nkuko natangiye mbakina amajwi y'abafana nyuma y'umukino umvaga ko biremantaga cyane ati Serumogo n'undi wabanzaga mu kibuga ariko ntabwo yarushaga Kabange wabaga uri ku ntebe y'abasimbura. Serumogo numwe mu bakinnyi bagaragaje cyane ubunararibonye muri equipe ya Rayon Sport, ndetse nyuma y'uko yaravuye muri equipe ya Kiyovu akaza muri equipe ya Rayon Sport yagigaragaje yuko ari umukinnyi mukuru, ndetse aza no kuba yahabwa igitambaro cy'ubukapiteni, kuko ubwo ubuyobozi nyuma y'uko Youssou Ndiaye wari umaze igihe ari kapiteni
we yari yaragize ikibazo cy'imvune bigatuma uyu Serumogo Ali Omar aza guhita ahabwa igitambaro cy'ubukapiteni. Ibyo ngibyo nibyo byatumye uyu musore ntekereza ko kweri iyo performance yiwe ndetse n'umutoza nawe akajya mubanza mu kibuga, nubwo abenshi batemeranyaga nawe ko bavugaga yuko hari Emmanuel Kabange ari umwe mu bakinnyi bashobora kuba bakwicaza Serumogo. Ariko nanone dutekerejeho muri karite z'abakinnyi ikipe ya Rayon Sport yari ifite, uyu Serumogo n'umwe mu bakinnyi ntekereza nanjye ku bwanjye, yego ashobora kuba atarushaga Kabange ariko n'umwe mu bakinnyi bari ku rwego rwo hejuru b'abanyarwanda muri ikipe ya Rayon Sport. We yamaze gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport, ahubwo reka twinjire kuri dosiye y'umukinnyi w'umunyarwanda, k'umukinnyi nawe uri wite utandukana n'ikipe ya Rayon Sport mu masaha make. Bamwita Ndayishimiye Richard. Uyu Ndayishimiye Richard we hamaze igihe cyangwa se ikipe ya Rayon Sport yakiriye ubutumwa bw'ikipe yo mu gihugu cya Uzbekistan imushaka, ndetse we anaba offer yuko bishobotse hari amafaranga ashobora guhereza ikipe ya Rayon Sport kugira ngo bamurekure, ndetse kugira ngo Rayon Sport ntiyumvikane n'iyo kipe yo mu gihugu cya Uzbekistan, ahubwo we yumvikane na Rayon Sport ku giti cye. Uyu Ndayishimiye Richard, ikipe ya Rayon Sport yakiriye ubusabe bw'ikipe yitwa PFC Navibaho yo mu gihugu cya Uzbekistan. Ikipe yo yegereye uyu Ndayishimiye Richard, baraganira cyane, baganira ku kuba yayerekezamo, ariko ikipe yo yanga kuba yavugana n'ikipe ya Rayon Sport. Ndayishimiye Richard atera intambwe ya mbere, aragenda aganiriza ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, baravugana. Ikipe ya Rayon Sport irababwira ati ntabwo tukurekura, twebwe dushaka kuvugana n'ikipe. Ndayishimiye Richard abwira ikipe ya Rayon Sport yuko ari buze kubahereza ibihumbi 15 by'amadolari, miliyoni hafi 22-23 z'amanyarwanda, kugira ngo batandukane, bamuhereze release letter, mbega amasezerano yiwe arangirwe yigendere nta kindi ekipe imubaza. Ikipe ya Rayon Sport ibanza gutinda kubyakira cyangwa se abanza gutinda kubyiyumvisha, kuko Ndayishimiye Richard navuga ko n'umwe mu bakinnyi bari bafite karite yo ku rwego rwo hejuru ugereranyije n'abandi bakinnyi bahari, haba ku mwanya kinya, kuko n'umukinnyi ushobora kuba yakina 6 ndetse rimwe na rimwe bagiye bamuhingika kuri 6, ariko kuri ubu ngo yari asanzwe akina ku 8. Uyu Ndayishimiye Richard numwe mu bakinnyi bigeze guhembwa igihembo cy'umukinnyi mwiza w'ukwezi muri ikipe ya Rayon Sport mu mezi angaha ashize, ariko kuri ubu ngubu nawe bivugwa yuko biri likely yuko umukino wa El Merreikh n'ikipe ya Rayon Sport uzaba ku munsi wo kwa gatatu, nawe ashobora kuzaba yaratandukanye n'ikipe ya Rayon Sport, nawe ikamusezerera muri ubu buryo. Kubera ko nubwo amakuru atarajya hanze yose, yaba abakinnyi hano bagiye kwerekeza, imishahara bazajya bahembwa, nubwo bitarajya hanze, ariko uwa mbere yafashe indege yuriye yagiye mu gihugu cya Sudan, undi nawe agiye kujya mu gihugu cya Uzbekistan. Bivuze ko ikipe ya Rayon Sport wenda usibye ko ibya Serumogo byo amafaranga babahaye cyangwa se ataratangazwa ngo ajye ku mugaragaro, ariko uyu Ndayishimiye Richard we yahaye ikipe ya Rayon Sport ibihumbi 15 by'idolari kugira ngo bamuhereze release leta, bigaragare no mu masezerano yuko batandukanye ku mahoro. Ikipe ya Rayon Sport nkuko nabibabwiye yamanje kugiramo dute, nyine iramanza irategereza, iravuga ati twebwe dushaka kuvugana n'ikipe, ariko ikipe nayo ntabwo yashakaga kuba yaza kuvugana n'ikipe ya Rayon Sport. Ubwo igisigaye amakuru mfite yuko uyu nguyu Ndayishimiye Richard nawe ashobora guhita asohoka igihugu, akaba yakwerekeza akajya gukora iyo test, yayitsinda ubwo ngubwo n'ubundi ikipe ya Rayon Sport ikaza kuba ibona ayo mafaranga imbumbe ibihumbi 15 by'idolari y'amadolari y'Amerika. Gusa sabo ngabo gusa hari n'abandi bakinnyi ikipe ya Rayon Sport irimo irifuza guhita isimbuza abo bakinnyi, haba kuri kabiri barashaka Obed w'ikipe ya Mukura kugira ngo aze asimbure uyu Serumogo, kugira ngo bahite bagira Kabange ndetse no mukinnyi urabuvuye muri ekipe ya Mukura, baze bafashe ikipe ya Rayon Sport kuri kabiri, kuko n'ubundi ni umwanya ubona ko ikipe ya Rayon Sport isufuraho cyane, wenda usibye ko Kabange rimwe aricara ubundi ntiyicara, ariko gusa haramutse habonetse uwo mukinnyi mushya w'umunyarwanda, ntekeza ko yabaje kuziba icyuho kuri kabiri.
ndetse kandi hari n'abandi bakinnyi benshi bagiye batandukanye barimo baravuga muri ikipe ya Rayon Sport, harimo ba Mukunzi Yannick ndetse n'abandi bakinnyi harimo n'abakinnyi bashobora kuzaza bagasimbura muri Mediane. ubona ko ni ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ishaka uburyo yafikisinga muri iyo myanya. Gusa nanone hari dosiye ikomeye, ejo mwabonye abakinnyi barimo nka ba Yusu ba Aziz Basane, we yaranajya postinga kuri Instagram ye bigaragara ko ababaye. mwabonye Bigirimana Abedi, mwabonye umukino urangira baririmba ati turashaka Asumani wacu. Hari dosiye iremereye ndimo ndakurikirana, ndibuze kuba mbagezaho mu masaha ari imbere y'aba bakinnyi uko ari batatu, wenda havemo Aziz Basane wavunitse, ibyinshi inyuma y'aba bakinnyi uko ari babiri batagaragaye ku mukino w'ejo. Turabizi neza ko umutoza Bruno Ferry we yari yahagaritse witwa Asumani Ndikumana. Ngayo nguko rero reka ngushimire we twabanye muri iki kiganiro, ngushishikariza kuzakurikira ikiganiro kiri buze gukurikiraho kivuga kuri iyi dosiyo y'aba bakinnyi batagaragaye ku munsi w'ejo ndetse n'ibindi bibyerekeranyeho. Icyo usabwa ni ukumanza wareba neza niba warakoze subscribe, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Nge ni Ebo Fabrice, reka tuzasubira utaha. Ciao ciao.